hun khoral lovin kan ti zung anga ama saberin religious shin chuak tam Parish soi moina kan deyanga kan lo man siamte min lo hlan sakturin kan bishop kan sobe lo man bakhat na Champhai adong tur local ula Champhai Parish Panhina Champhai Parish priest a local lawa may support right to te o Pizeli a local president Pathumna Sersi Parish le kan lo me kan bishop kha khongain min lo la din saksela Champhai Parish sunga Catholic nu fa som sing chin te choi moina pi Sicily lun sangi selam fa som mashigani pi Sicily lun sangi selam an awam lo ni chuan alak sak tu tur Parish mi ten ron lak saksela adot lehi pi Margaret Singh khan nuami selam tho pi Margaret Singh khan nuami pi Margaret Singh khan nuami selam tho o ole alak sak le thal don ni alom ame ti chuan pi Benedicta oilam chingi Champhai veng thar fa som pakhat sing fa som pakhat sing ani pi Mary la nun ziri khwang thing fa som sing pi Mary la nun ziri khwang thing o Parish priest in lo lak sakse chuan pi Salom lian Champhai Champhai Bethel pi Salom lian Champhai pi Salom lian Champhai Champhai Bethel alo ka lemo alo ka lo chuan Parish priest bokhan lo lak sak le mai sila ale Bishop Kandome tuna Father Joseph Lalbiak thanga VZ le DCHP advisor Champhai khochung bi ka fa som sing sin ko shandang te pi chong tin thangi Champhai veng thang fa som mashingani pi chong tin thangi chumi zo pi van ramoi Champhai zai on veng fa som palishing ani hi pi chong tin thangi ani chuan pi van ramoi zai on veng Champhai zai on veng fa som palishing a local thelo mi o kapi local role adot le a pi ching de le mi Champhai zai on veng tho fa som palishing aro pu to khai pi ching de ne mi Champhai zai on veng pi ching de ne mi omem om lo ni chuan pi sang thangi Champhai veng sang ole pi zel kholu ni Champhai veng thar omem pi zel kholu ni Champhai veng thar om lo chuan pi ngul khoma ni Champhai veng thar pi ngul khoma ni fa som pakhat ashigani pi ngul khoma ni
chuan pi nga khochingi champhai veng thar pi nga khochingi chingi nge nga khochingi fa som pathum pi choi moi champhai veng lai fa som sing pi choi moi pi choi moi zo a pi than zami pi choi moi zo a khan pi than zami omem pi than zami local veng hal box la chuan pi choi moi hian fa som a singa pi than zami hian fa som pakhat a singa ni khu khulai khu tiang ne na local la oi a chunga ron la kha har sa de me theya anwaya khan lo pe me sela o anwai tang khan fa da ti me ro kha ente pi than zami kha fa som pakhat a singa ni chu o tu na tiang hol hi ro pui le mai pi sang chi ni champhai veng lai fa som sing pi sang chi ni champhai veng lai pi ro ku ngi champhai veng lai fa som pathum sing pi ro ku ngi alo kalem pi ro ku ngi champhai veng lai fa som pi chal lian moi champhai kadan fa som sing pi endo thangi nge endo tingi champhai kanan fa som sing pi endo thangi fa som sing ani pi kap thangi champhai kanan na local mo fa som pakhat pi kap thangi so na singa so de laya kor purple light purple ha so ani e fa som pakhat a singa ni ti chuan pi lal ding liani champhai kanan fa som sing pi kap thangi ani tu na lo man dong mek hi pi lal ding liani fa som sing pinyang do lu ni fa som pakhat sing pinyang do lu ni an nu pai nan ron kal thei ni pinyang do lu ni tan u pa an ni hian fa som pakhat an sing ani chuan pi lal thom liani champhai veng sang not pilal thom liani champhai veng sang not fa som sing pilal liri champhai veng thang not fa som sing pilal liri alo kalem pilal liri fa som sing champhai veng thang not ti chuan pi ching suan di mi new champhai fa som sing bok ching suan di mi pi ching suan di mi father kan lo me ti chuan adot le a hian father kalep laldong sanga kan ko vele thunganga tuna hian khompui palai kum som sari paruk chinte pakhat fa kum somria chung lampang hi panhi chau an oma wangin lo man tur hi som pakhat kan lo lei to awangin kum som sari paruk china kan han re bunga chu mi som pakhat an ni ti chuan a upa ber kan ko chuang ma sapotang pi Angela Darbuai mamit St Francis of Assisi Parish kum somria pathum ani pi Darbuai hi St Andrews Parish pon kan in tinai tu le tho mamita azuk zina mamit mingin ron kalani pi Magdalene ngir sung nei kum somriat pani
ปีมักดาลินงีรสุงในกุมสมเรียดปันหิปีสังชัวกีโคโซลกุมสมสริปารุกปีสังชัวกีโคโซลกุมสมสริปารุกปีสังชัวกีอาอมเหลาจวนปีเวโรนิกาลรินโอมีกุมสมสริปักวาเซนต์ลอเรนซ์รัมทัลปีฮันนีกาบซาวีกุมสมสริปริยัตเซนต์โพสปาริสสิพีร์เวงลุนอันนี้กุมสมสริปริยัตปีกาบซาวีปีฮันนีกาบซาวีกุมสมสริปริยัตอันนี้ปีลูซี่โคโซลปาริสลงทลายกว่ากุมสมสริปารุกชวนปีโมนิกาลาเซียมเลียนีกุมสมสริปารุกสังสวากีโอเลสังสวากีโอเมชวนปีโมนิกาลาเซียมเลียนีจัมพายปีโมนิกาลาเซียมเลียนีปีรูบีชัดชูงีกุมสมสริปริยัตเซนต์แอนดรูสปีรูบีชัดชูงีเซนต์แอนดรูสประธานอัลนิซุยปีโรซีลลเบียกซามีโฮลีครอสปาริสจัมพายกุมสมสริปริยัตปีโรซีลลเบียกซามีกุมสมสริปริยัตอาอมเหลาจวนปีโดมิติลาเลียนลีรีโคโซลชอร์ตุยกุมสมสริปัสริปีโดมิติลาเลียนลีรีโคโซลกุมสมสริปัสริปีโดมิติลามีนี่มั้งอะไรส่วนปีโพลินารูนทวายกุมสมสริปารุกลุงเลปาริสปีโพลินารูนทวายกุมสมสริปารุกลุงเลปาริสโซตัสดำเหลาค่ะอินคอมปุยาเหลากะละดำเหลาหน้าวางคอมปุยรอนชิมเวทีตักตะเหลาดำโดยน่ะอมตาค่ะอันนี้คติส่งค่ะอันนี้กันหล่อไหม Father ติดชวนตูน่าชวนกัน Director Sister Lucy เล่ทวงงี้หล่อมันเต็มินเซมสักตูรินเราช่วยเลยเสร็จละไบเบิลราชานฮีกันสวยตัวอังคารกันมากหูสร้างเทียนอันหูสร้างเฟรขบประคัดนะฮีมากหูสร้างเบรฮีปีมาริยาเราสร้างสวาลีมากสมกว่าปกว่าเลยpoint 99.95 มวันนี้ปีมาริยาเราสร้างสวาลีเซนต์ฟรานซิสof Assisi Parish มามิด99.95 99.95 ปีมาริยาเราสร้างสวาลีเซนต์ฟรานซิสof Assisi Parish มามิดอันนี้ดิชวนปนีนะฮีปีมักดาลินนูทรัมปุยเซนต์ฟรานซิสof Assisi Parishดูร์ตังเลปีซิซิเลียและซันดามี Christ the King Cathedral Parish เตอันนี้99.5 เวอันหัวนี่ปีมักดาลินนูทรัมปุยมีข้าโซค่ะส่วนปีซิซิเลียและซันดามี Christ the King Cathedral โลมันปฐุมนาดงตูฮีปีเอสเทอร์ลทันนุงี Holy Spirit Branch สิพีร์ Saint Paul's Parish มากสมกว่าปกว่าเลย0.4 99.4 หัวนี่สิพีร์จังอินปีเอสเทอร์ลทันนุงีปีเอสเทอร์ลทันนุงี 99.4 หัวนี่ติดชวนParish อ่างอาช่างต่ำpercentage ลากันนี่จุดตัดชวนประคัดนะ Mount Carmel Parish โคลายลุงอันนี้member สมลีปลีอันนี้
mi som pariatin Bible ra chan hi an ron changa 40.909% an ni loman pakhat na an dong kholai lung loman atan hian labule Catholic Champhai na bule labu inkop kha som kan pe ani pani local te u ikeng seng lowang som pani ka ti zong na pakhat na hian som pani an dong ani keng tun mai ro pani na hi inrin lo dawin secretary Parish lunglei ani hi member somthum ani a pasariin an changa as chang percentage hi 23.33 ani hi la tebo pathum na hi St Paul's Parish sipir ani a member zapanga ani a mi som pali in an changa a chang percentage hi 13.33 ani consolation dong mark som kwa parian muchin kha mi som pakwa an oma chung te chu consolation kan han pedon ani ama saberin pi Felicitation lalrin tluangi cathedral mark som kwa pariat adot le a pi Monica Darzilingi ti chuan pi Monica Darzilingi 98.4 kan han puang zung zung anga pi Angeline Mar Mingliani Serchip 98.45 ala tu ten of lopon Parish try tu ten ron lavat vat ula atrange pi Lucy lom tluangi Serchip 98 Pijen lal fak zeli kolasip 98.7 P Catherine Ramdin Thari CP 99 P Angeline Lalnun Thari 98 Cathedral Ho Angeline kaka hi Then on that for me Pi Lucy lal than pui kolasi mark som kwa parian le 0.95 Pi Maria Goretti lal ramliani CP 99 PN Rual Than Kumi Kholai Lung 98.4 Kha local Maria Goretti chu Lucy Zai Than Moi Serchip 98.4 Rosie Lalrem Pui Serchip Parish 98.45 Rosie Lalrem Pui Serchip Margaret Vanal Mangai Cathedral 99 Margaret Vanal Mangai Cathedral 99 Jacinta Zodin Pui Kholai Lung 98.45 Joanna Lal Shwai Zeli Kholai Lung 98.35 Hi Kholai Lung ve bekop me ro Zesi Lal Ruat Kimi Chingchip 98.5 Agnes Zil Sang Pui Serchip 99.25 M Vanal Roni Chingchip Parish
P Elizabeth Jokungi says 98 o se si ka pan hin lo nan chu ole sister kan lo me tuna chuan bisofan sangni somni pakat chunga bisofan kan chhun lu atanga chu ta Parish sang bu fai tham tha te loman kan semang pakhat na St Andrews Parish ani hian household pakhata cheng zaruk somkwa pakwa le 0.32 lo man lo lan turin OB te kan vice president khong ai lo chhuak se P Agnes sang luri lo la ding se lo man pani na Assumption Parish Selchip Assumption Parish chuan pathum na laturin Cathedral Parish kulikon te lo in ring box sela lo man pathum na laturin Cathedral Parish ole P Agnes sang luri kan vice president kan lo me tuna puithiam religious hote choi moina kan nei le anga kan OB te heta hian lo ding tlar sela ama sa in enge mei che khom pui ni a mei chia te kan pe ma sang number 1 a mei chia te kan dang voin chu mo sister te khong a in do tin lo kalula kan OB ten an lo hlan don se uni ain do tin ron kal top ro ole ilak sa don ya o so kan ke abaya chahi te jalan la ai do no Kimem, sister hin pe velova. We will therefore don't please come with 2 lines. Oi, sister, tu kan penge kay man. Kan bisop le puithiam tele brother zong te khong in stay sa local le ula. All the priests and brothers are requested to come to the stage. Ti khan mol theye OB de khan han mol ro hun kan pai lo nan a lomin ikani tin mol mayang good no man Father give me little place. Kan bisop le puithiam te le brother te kan lo me khati zong kha tun trumata na choi moi na le lom puina kan han thei ani a zani na hian loman special lutuk pani semtur kan la neya chu tu te nge an ni kan la puang lowang ka hetilaya kan hun man te kan ti top nan dingin ro puina isoyang u ro puina chu pale fa pale tharau thiang him ne nom ro se ati rao mangin tu na le chatuanin amen
pa le fa pa le thrau thiang lim mingin amen kong zo a kaltur zong zong te kong puya khian ba sin min nga ka chuta chuan kaltur ani